يا لهوي، ايه الحمام ده كله؟ ده طالع منين ده؟ من عند عم هاني من العشه؟ ده جابوه امتى ده؟ يا نهار ابيض، اللي طلع الحمام ده كله الله يخرب بيتك يا بود، هتخرب بيتك. قايل لك ما تطلعش الحمام 100,000 مره واحده. يا لا يا لا، مش عايز اشوف واحد يا ابني انت اللي بتعمله ده. انزل لي هنا اللي انت بتعمله. هات الرايه دي، انت بتعمل ايه؟ يا بس سيبهم بس يابا. تعالى لي بس كده، ايه اللي خلاك تطلع الحمام؟ انا مش قايل لك 100,000 مره ما تطلعش الحمام ده مره واحده؟ يابا ما تخافش يابا. ما اخافش ايه يا ابني حرام عليك، هتجيب اجنه باللي انت بتعمله ده. قايل لك قبل كده شويه بشويه ما تطلعهمش كلهم كده، هناخد عين هتيجي اجنه. الله يسامحك يا شيخ. والله العظيم يابا مش برتاح انا من الكلام اللي انت بتفضل تقوله لي ده. كل يوم بتفضل تعد نفس الكلام يا ابني ما بترتاحش يا ابني، ده الحسد ده مذكور في القران. الله يهديك يا ابني، اسمع مني، اسمع من راجل كبير. والله يابا انت خليف، معلش والله يابا انت حطيت لي الحمام ده بس. يلا انجز. يابا سيبه بس يابا، انا لسه مطلعه. اطلع بره، يلا اطلع بره. الله يسامحك يا شيخ، انت رايح فين؟ هحطط لك يابا الحمام. طب انجز طيب، يلا وعالي. يا رسول الله. الله يسامحك يا شيخ، انت مجوع الحمام ليه كده يالا؟ ما اعرفش يابا والله، عشان كنت مطيره فهو يابا بيفضل ينهج كده بس مطيره. ينهج ايه وليلة؟ انت شكلك اصلا ما اكلتهمش امبارح. انا مش قايل لك قبل كده حط لهم الطاقه بطاقتها ما تجوعهمش؟ لا يابا والله ما اكلهم، بس هما يابا بس بيطلعوا يبقوا عرقانين كده فبيعوزوا ياكلوا. جعانين وعايزين ياكلوا. الله يسامحك يا شيخ، وتسيبهم جعانين ليه؟ الحق يا معلم، شوف لي اللي بيفرفر جوه ده. منك لله يا شيخ، منك لله. يا خبر ابيض، يا لهوي، ايه اللي حصل ده؟ ايه يا الحق يابا، ده الحمام كله يابا. الله يسامحك يا شيخ، جبت اجل. ايه ده؟ ومين اللي باصص لنا هناك؟ ده عمك محمد ده يا هو ده اللي تلاقيه جاب اجلنا. الله يسامحك يا شيخ، الله يسامحك. منك لله، اجري شوف لنا اي علاج ولا اي زفت، اجري منك لله يا شيخ. ما اعرفش بتطلعوا الحمام ده كله ازاي يا عم محمد. مين؟ انا بود يا عم محمد، انت فين؟ انا هنا اهو يا بود، تعالى. الحق بسرعه يا عم محمد، الحمام كله انا عندنا مات. حمام مات؟ ايه اللي موته يا ابني؟ اللي موته ايه وانا مطيره يا عم محمد؟ كله مات. ما انا شايفه كله طاير اهو. يعوذ بالله، قول بالصلاه على النبي. 5 و5 يا عم على عيني. يا عم انا هحسدكم، ما ده كله حمام ما بيموتش من عندكم حاجه. بيموت لكم واحد ولا اتنين مش مشكله. ما باين عليك اصلا انت اللي موته. يا لهوي، 5 و5. يلا يا عم اتكل على الله، بلا 5 و5. انت وابوك قرفتونا في حياتنا. مش عارف انا بتجيبوا الحمام ده كله منين؟ اشرب يا عم، خليك تخف من التسمم اللي عندك ده. الحق يابا. في ايه؟ بيقول لي وانا اعمل لهم ايه يعني؟ بيقول لك وانا اعمل لهم ايه؟ والله انا شاكف عمك محمد ده هو ده اللي قاعد نقرنا على الفاضي والمليان وعلى الطلعه والنازله. انا اصلا يابا وانا رايح هناك لقيته يابا قاعد كده على الدار وعمال يقول يا لهوي، ايه كل الحمام ده؟ ايه كل الحمام ده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما بيقولش حتى بسم الله ما شاء الله. ما انا قلت له كده يابا. انت منك لله، انا عارف اللي ده هيحصل لي. انا قايل لك ما تطلعش الحمام كله مره واحده. خليك هنا بقى، لما اروح له هات الفرد التاني. امسك كده، هات اما اخد له الفرد التاني عشان اوري له عينه جابتنا الارض. حط من حقكم تحط على 5 6 7 مرات. كل ده حمام؟ استاذ محمد. ايه ده يا عم هاني؟ يا عم محمد اللي جبت اجلنا. تعالى يا باشا، اتفضل. اتفضل. انت فين، جوه ولا بره؟ تعالى يا عم هاني، تعالى اتفضل. ايه ده يا عم هاني؟ ده من ايه ده؟ مفيش بعيد عنك، الحمام كله جاله تسمم عندنا. من ايه يا عم هاني بس؟ من ايه؟ من عيون الناس يا اخويا، مش سايبانا في الطلعه والنازله نقرننا كده زي الصقور. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مؤذي يا اخي، وكل من يشوف بسم الله ما شاء الله ما كانش يحصل اللي يحصل. طب يا اخي قول لنفسك يا اخي، قول لنفسك يا اخي. ده انا لسه باصص عليك دلوقتي لقيت عينيك مدوره مبحلقه كده في العشه. هتجيب اجلنا هتفلق العشه نصين احنا الاثنين. انت هترمي عليا البلد؟ انت دخلت لقيتني قاعد كده يا عم هاني. انت قاعد ايه يا عم محمد؟ هات لك حمامتين يا عم محمد يتسلى فيهم كده، ولا اشغل نفسك بيهم بدل ما انت قاعد كده ناقر لي العشش اللي رايحه واللي جايه. حرام عليك انت. الناس شقيانه في فلوسها والناس تعبانه دي. روح يا اخي روح، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. يا عم اتكل على الله.